Ah, okay, that's all. Mwabwire ko baberewe. Thank you. Agira tandukanye solution. Ewe baratumije kugenda. Kenda msikia muri. Unapendeza sana. Unapendeza sana kabisa. Bajya nabona bashogo ndabi noso. Bajya abantu sogo baje bambaye uko. Habona baje batwambariye Sio yarashe sinzerko zaburi hajya mu kujyana Get it. Fish. The fish.
turabashimiye cyane kubw'itanga kwanyu ukuntu muratese. Sasa murakoze cyane mwanze gufata ibyicaro ikse abaraha abantu bamenya hanya mirira wa adohesho, ariko imbere yabyo turabashimiye cyane. Icyatumye dukora no munsi naho mubona tuko turatanga ariko twaje gutanga gusa, ariko navyo byari birimo. Twaje muri kwerekana ku mugaragaro igikorwa cya film cya Ndayikeza Pacifique Fiko igitangaza cy'igitangaza bamwita. Ariko mbere yuko tuza kubitungako, reka manze nshimire abadufashe mu mugongo. Murabona yuko ibintu byiza sivyo ibintu byiza. Rero turashimiye igisagara cya Bujumbura cyadushigikiye cyane mu kutwemerera ko dushoboye gukorera hamwe no mu cyungararo atacu bitwaye. Ariko kandi turashimiye Solution Corner badufashije mu byerekeye amavideo n'ibindi. Ariko turashimiye cyane Castel, sinzi yuko hari baserukiye Castel ariko baserukiye Castel ataho hari ntaco, ariko Castel basanze bakora ibintu byo kuruta amafaranga byoroshye bagatwara make. Nabo barakunze kudushyigikira, bimwe bandanye mushyigikira abanyempano cyane cyane mu gisata cya filime muzo kwigera mwicuza. Ariko cyane hariho PIC agence y'indege, niyo agence ugiye ibintu byose bakwereka itinye bimeze neza, kukabika kameze neza, kandi nabo batuye kumwe ngo basaba ko begera ngaho imbere bakavuga akajamo kamwe. Ndabazi yuko bagendera mu ndege ibintu byo kuvuga bagaragaza barabishoboye. Ariko kandi hariho BH Telecom abadukorera igihe kirekire, nibo badukorera ama impression, imipira n'amapashi atandukanye. Ushaka kureka ibintu byoroshye kandi bizingutse ubegere. Ariko kandi hariho RPS, nibo baduha ino ibintu, harimo sound n'amacran n'abatekinisiye dusanzwe dukorana. Nibo dukorera igihe kirekire. Batubwiye ko igihe tuzokora indi lancement ngo tuzokorere ku Musenyi ntacu tuzokorera ku Musenyi tuzadukorera ku Musenyi, ariko nakagamigana ko ku Musenyi. Ariko kandi hariho Sovereign Vibe serikana Madame Ozi asanze afite anniversaire uyu munsi, nabo dukorera igihe kitari gito kandi abadushigikira. Sinzi ko abahungu niyo bariga. Yes, okay, nababonye. Ariko kandi hariho African TV ni watuwafa nani ariko kandi hariho live isanzwe ikora amaji n'ibindi bitandukanye, amazi n'ibindi byinshi. Niba hari wayiserukiye hamwe no wa PIC nari nababonye, sinzi ko baza ngaho imbere dukuze tunyarutsa aho muri live irikira ko ibintu by'igitangaza murashoboye namwe kubashorera. Ariko kandi hariho Stone iyi alimentation nyinga isagara cya Bujumbura uyigende mutoshira yifuza visa iyo ari yo yose yo kuja ahariho hose ngaha ku isi. Zatunaniye n'izo kuzoja mu ijuru. Murakoze cyane. Nagamba zigana mucyo na Serukiye Life Company, ni company isanzwe ikora ibintu byiza cyane. Turakora ubwoko butanu bw'ibintu bigenda bitandukanye, aho dukora amazi ariyo yaya, turakora 1% litiro n'inusu, turakora 600 ml, turakora 2 litiro, turakora turatangaje kandi mani muheza nge nzi gukuze zukure mu bwayo. N'ibyahera n'ubuvuga asije, lakini ngo tubona
nateguye mugano umengo sinagira ntabwo yakamverope kazi cyane nimba hari ibintu dufitiye kuduhereza abana ngo sawa neza rwose amugabanira atari kimiti amasiza niturira wawe biratari okay reka tubandanye na gahunda zacu ariko imodoka umuntu yasize yakijya amatara ngana umuntu yose vuba kubera mbona ari urudome rwa G2800A uza gusanga bateri yazimya akazi kawe usanga ari giti manager ni wowe so reka tubandanye mu buhinga bw'ivyuma sinzi ko mudushiramo akantu apfa mu bisuzi yego umudamu wanje arayafata kandi arayakunda sinzi ko miri na ikirere ngaha anjya umwana agomba gupresenter umwana afise impano miri berayo ari kumwe na papa wiwe nawe mubashigikire sinzi ko mu buhinga bw'ivyinyo bari tayari tumukomera amashi mu kumwakoraja tumukomera amashi yes tumukomera amashi siko bavuze umugeni aracari nkami asante sana okay mu diaspora turabona nini side amashini kuri nini nayo mu diaspora ibyo byawe ariko kandi ari kumwe n'undi mu diaspora avuye muri Amerika uyu munsi muramubona nayo ko isoko ari nyinshi ariko kandi turabona my brother yani kuva muri iseke ni benshi aho nabona ariko ndibuka ariko ndaza kubisubira kuvuga so mwasi maze kuza kugushigikira twende basi Bashiri move atangura cyangwa atangura atangura hivi wote sina maana gani ubudije wangu nyinyi mfu DJ urusha mu Afrika wana si wewe ngangane na kumite chumi kugusi mara vile unafu yego tunataka copyright na sabiti kwa hiyo DJ wacu yagize stati urumugani ndiri buvuyemo rero base n'inzo kwichapa zo kwichapa
Amasari kagenda amafaranga y'arengeye iri yacu n'ibindi muhaye nze mbere y'aho relation y'ikizokomera nk'ibyo so tugomba gukora igikorwa cyatuzanye turabe ireresi yatumye dushobora gukoranira ngaha esa shema ubundi adashimye Yesu hano muri ibi bintu ntacyo bimaze nagomba mufashe mu kuba amashyi menshi ku Mana yacu niwe mushobora byose niwe yadushoboje ibintu byose ni nawe yatumye ndabasabye maze muzinye ibintu bintu cyangwa akazi gahera igihe bose hano so rero naho ndavuga nti Imana niyo yadushoboje byose si umwanya w'amajambo nagomba manza kwanda abaperezida bakinyi no film sibyo nawe bashya nahera okay mumashi menshi nagomba mufashe twakire umuvyeyi yambyara muri ino industry ya film yanditse yamujije icyamamare Samuel Lavin Mamurao yasakuza hano yego ariko kandi ndashaka nagurutse ibindi yabonetse muri ino film sinzi ko yaje bwari yambwiye yuko aza kuhaca sinzi ko yahaciye ubutaha yabumiwe yakoze amateka menshi muri ino industry ya film Kaposho Ismail nihari nacho amashyi menshi kuri we nimatari ariko kandi nagomba nagurutse umuntu bazi neza yuko je nawe tutumvikana ariko dukundanye cyane ubuzima busanzwe turumvikana rwose ariko mu buzima bwa filime nta rimwe turigera duhora twumvikana mwibaza ko ari indi mu mashyi menshi twakire Constance niyo ingo kumsa ndabona cyane ababizi yabwije twakire umukobwa abikora neza muri ino industry ya filime uwo mukobwa mvuge ngo ndakubwira inbox okay ni Cadeau avec Arisia Kagissier muri BMT entre BMT thank you so much kuduhezagiza n'umwegete acari nkumi abakumbe misore turi hano turakubona ariko kandi naburutse undi mukobwa amaze ariko arabikora neza muri industry ya film unasundi ariko boneka mu filime atandukanye menshi aba hariya kwa Mr. Sami Official onazo ni JJ Anita welcome
ariko kandi hari umubyeyi adasanzwe, ni umubyeyi oh my god, namubonyemo talent idasanzwe. Ndashimye cyane umugabo wewe, umugabo wiwe yaramuduhaye aravuga ati genda mukore, haragera saa 8 z'ijoro tutaraheza, aratubwira ati please nimumuzane mudahejeje, banze muheze hamuzana. Turashika turamudodorera umugabo muzima, araza aratwugururira atubwira ati zagenze neza mukore. Abel, merci beaucoup. Unasoni ni na umuntu ibete muka Abel Nduwayo, karibu cyane mama. Ariko kandi nagomba mpagurutse umusore, uwo musore afite fiziki ikaze cyane, uwo musore ni boga, uwo musore azi gukina, uwo musore afite ijwi ryoshe kumva. Uwo musore ni Smash Vinegar. Yeah. Ariko kandi nagomba kandi mpagurutse nazumatisha nagomba mpagurutse umusore sinzwa mugabo simugennibeshe, ariko yakinyereza cyane mu mafi. Ante kazina kiwe ndiko ndakibagira cyane, mugabo icyo nzi cyo muduhaye ni yavuye muri Tambo the Great. Nibyo yego, Tambo the Great. Nabona sana habuke mashimeshi mwakuralisha. Yeah, unatisha bro, unapendeza sana. Shughuli umeivalia kweli, na bintu byo kuneglisha bino muri tuwafa rero. Cyo kimwe n'umwana wa tuwafa nka The Great Nation Company, nta bintu byo kuneglisha, ibintu byose tubishyira kuri high level. So ubundi tunagomba guhagurutsa no witwa ni mwene wacu, nawe yayibonetsemo, arakaze cyane kuri design zose mubona muri tuwafa ne wazikora guys. Amakava yose unasundi ni Fabi Wantare, amashi menshi mwakoze amashi. Ariko kandi nagomba guhamagara ngaha umutipe amazimisi ariko bikora neza, mu cameraman ariko twambye ati allo changaha akira kano gasene none yibonetsemo. Sundi ni Angels umwonyene kuri kamera no mutipe ngahaye none yibonetse amashimeshi kuri yo, afata amasho meza cyane. Ariko kandi ubundi yibonetsemo ni n'umwigi madasanzwe, Jessica ndamwita la princesse, ni princesse wa social media. Ashobora gufata Facebook yose akayigarurira nk'indwi yose cyangwa itatu. Unasundi afisa amavuta adasanzwe kuri social media, wese turaburi yaci. Unasundi ni Aina Alasia. You're welcome, my sister, my daughter. Yeah. Nibaza yuko hari n'undi nawe ni umutwafa witwa Ali uri he? Akazi kaheze kuhiye, akazi kaheze hiye sure eko bakubone urabona karibu cyane. Amashimeshi yeah, aba rero nibo bantu bashoboye kugira icyo baterereye muri ino film. Nakuri nizari zoroshe ariko Imana yaradushoboye.
nkuko nabivuze muri kajya ka video ubuzima butari muri Yesu buragoye ariko urimo Yesu akugenda agenda yorosha ibintu akagenda byoroha bigenda neza. So ukuri iraba ndabashimiye cyane kwitangira byanyu ariko kandi nagomba kubamenyesha kino filme jewe nazanye story ariko wenda yishiramo n'amafaranga ariko wayanditse umwanditsi adasanzwe amazina se ko yandika nyinshi zigiye zitandukanye Onasundi he is my brother niwe akora filime zose muri twafa arakaze gose aramwenzagira cyane iyo numvije soundtrack ziwe kumwe na zimanaginga muri movie ararenze. Onasundi ni Nohaski Ntare wa gatandatu amashimeshi kuri we ariko kandi uwashoboye kuidirectinga Surundi mama yangu wapi Fanny Lavin niwe director wayo. Guys, muri the Great Vision Company twarakoze ibishoboka ariko na barakoze ibishoboka. So Imana ibahezagire kandi nkuko nanjye nkuko mwasafatinze mugafasha uzamfasha n'abandi sibyo none jena ditwa gufasha kubera uranze bitanga umuntu atanga nta kintu boronka wo muhemba ikwiranye n'umwanya wiwe renda ditwa gufashanya. So merci beaucoup nibaze yuko MC okay nibaza yuko mwabonye ukuri ndagomba mumfashe musuku wongere muhampomera amashi bose cyane amara kenda kwicara reka rero ndetse ndabona abantu ntacyo ndabigaruka muraberewe reka rero tukora ibyatunzanye sicyo murakoze cyane. Abantu bagiye barashira ko itafari muri twafa imbere yanyu numvise n'abashimira kuko twabanye mu bihe bitandukanye. Mwakoze kuza kandi mwakoze kubana nacu. Ego bana ndibaza murabazi muri filime Urugendo n'ubu filime Urugendo filime Umupfakazi mwakunze cyane na Muco filime Umupfakazi na Babla filime Nyankatsi. Ndabashimiye cyane rero imbere y'abantu bantu ndiko ndivuga mu minsi iza ikintu nubanka gift yo kubashimira ku bw'itafari mwese kuri twafa kandi ndabasabye muze munyitabe mutore iyo gift bane baho umugisha. Ego ndashaka gufata ibyicaro hanyuma inyuma yaho mwabonye filime yitwa Urukundo n'iki ya Fiko Karibu Fiko twamenyanye muri 2023 turiko turakora filime yitwa Samantha atubera umwana mwiza ni kuri murabibona nk'uko nyine ari mwiza yatubereye n'umwana mwiza w'indero akunda ibikorwa. None uyu munsi murabona ko nawe afite ko ntabwo nziza yo gukora igikorwa cyiza nkakijya umwana ayibona neza uburyohe bwinshi buri imbere akaba ari nawe yadukoranije uyu munsi. Jewe numva nomuha impano yanje arazimfasha numva no guha impano nk'umubyeyi wayindasi ako kandi ndaguhezagiye cyane. Ndasenze ngo Imana mushobora byose yayindi ikura umuntu umukuru ikamucarikana n'abakomeye mu izina rya Yesu Kristo birenze uko nabonye Imana mu muhamagaro wanje igushigikire birushirike igutera iteka ikwambike umutabana ikugwanire impande zose. Uri igiciro cyinshi izina ni rimwe gusa uri igitangaza
kuko uri umwana w'Imana. Ibiri hakurya y'ibyo ntibikwerekeye. Uri umugisha ku Burundi n'Abarundi, uri umugisha ku miryango yacu, kandi ujya kure cyane. I bless you. Rero nka Twafa cyangwa Wishe family bifuje kuduha impano. Iyo abatwaye dufite ibifaranga byinshi twari kuduha ikindi kintu kinini, ariko n'ibi bivuye ku mutima. Nakiriye maua yako ayo mashugwe yawe ni gifti. Hapana, zifungue. Hapana. Ikontate yaka. Ego. Rero sinzi ko hari abandi baba bifuza kumublessinga fiko imbere yuko tuza kumuha icyanditse kimeze yuko Twafa tumuzi nk'umwana wacu, kandi ko turi kumwe nawe ushika ibihe byose. Abifuza kumuhezagera twabaha iminota ingahe? Sinzi ko abazanye amagifti bashaka kumuha. Sara bamuzi sinagiye. Muze kwezi ngo duheze dusa n'abahejeje abo kumuhezagira baze imbere yuko tumuha ijambo avuga. Sara rikaraze n'umuzisi wiwe. Abafise amaguru bashaka kumuha n'ibikisizi. Okay, baza kubiguhera ngiye. Arasa kutwaza aguhe ijambo, koresha ijambo rito. Ndabizi ko ufise ama emotion nta mugabarira mugabo. Thank you. Mbere ndashima Imana ubwo nibura byose n'ibishoboza byose. Ya kabiri, ariko kandi ndashima Imana ko yarampuje n'uno muryango wa Twafa, ukuri bambereye. Oh, shushu wanje, thank you so much. Urakoze sibyo? Thank you. Yesu ashimwe cyane. Urabona banezerewe kuko benshi barabona kumurungukana buye isenda baza amaso mu yandi. Nababona kenshi ndakurikirana sinema z'Uburundi cyane, Baberi, Basoro, abo bose banezerewe kuba nababonye amaso mu yandi. Jewe rero ku mazina banze ku izina rya Hakizimana Aline, abandi banyita Mama FTV. Rero sinumva ukuntu mwobivuga umunezero mfise uno munsi, ariko nshimira Fani Ravine n'umugabo wiwe, Imana ibahezagire kandi bahe umugisha. Je nama ndabasanga Imana ize ubaguriye imbibe nka kumwe yagurira bese. Rero sinarizi ko ari fiko baje gusohora, bantumiye nka Twafa. Urumva rero umuhungu wa Twafa, rero akabasha kanje narizi ko njya gushigikira Twafa. Urumva n'umwana wa Twafa akabasha kanje akagushikiriza. Hanyuma hariho undi mwana nabonye ngaha yakugera vile n'umugabo ujya mwana mutoya muhira murahazi, muzomunzanire muhira. Ibisigaye ujya mwana tuzobivuganira muhira. Hama bakina sinema mwese ndabakunda muri rusange. Muri Amerika ndabakurikirana cyane kuko murambigura mu mutwe. Hanyuma imbere yo kuva ngaha ndibaza ko nzotegura umwanya uhagije ko n'ibintu naje nteguye wo kuzotumira abantu bose bakina sinema ndundi kugira ngo tuze tuganire, hanyuma tunasangire imbere, hanyuma kurumbure hari ibyo dushobora kungurana kuko igihe kibabaza muri sinema ndundi harakuba mutuntu tw'udutwaza tw'urwango tuntu tukagira ifatiro. Ndagomba ko tuzotuganirako hanyuma kugira ngo natwe tugire ingufu zo kubashigikira, sivyo none kuba gushigikira umwe ntituzobishobora. Mugabo ni mwadushira ikigega nk'abakinyi ba filime
Murakami ati natanze miliyoni zibiri zo gushigikira filime ndungu umenye yuko umwe wese azoshikirwa sivyo none kiretse kuvuga ngo shigikire ravine shigikire na mugabo ufise ahantu dushobora tukigisha n'abarundi turi kumwe hariya twaravuga ati mukuri dushigikira abarundi bacu tubashigikire kuko murabona mu Rwanda ko biriko bigera kure cyakora mbabaye hasigaye abakina sinema bacu basigaye baza guca ikiraka mu Rwanda mugendo iwacu natwe twadukwiye gukomeza iby'iwacu tugakunda iby'iwacu natwe tukabaha akazi sivyo none mugize urukundo mugashira ingufu hamwe ko n'umukuru w'igihugu yarabivuze ngo twese turi hamwe birashoboka rero mushize umutima hamwe tubashira ingufu hamwe natwe twubaha akazi n'Abanigeria tukabaha akazi sivyo none rero twaronka abantu 10 cumi na batanu bati mezi atatu jezotanga 2000 mezi anezotanga 4000 natwe tudahamagara mu Nigeria gakina mu bantu yingo rero ndaryohewe kubabona amaso mu yandi nababwiye aba barazi muhira n'undi azifuza kungendera karibu ndakunda abantu ndakunda abo tuvugana hama ibisigaye bya porogaramu tuzobivugana n'abazoba bari hafi yanje murakoze Reka tubitsize ijambo nyanditse avuze neza ariko ndashima nshimira Imana ariko nshimira Imana ku bantu yagira amuza nabo muri uru rugendo maze n'iminsi itari myinshi cyane ariko sinamike rero mbere ngomba gushima kandi Imana kubona mama wanje ari hano mama ngo mvuge uri ngaha kandi nza kureza uri ngaha wihangane ifa ko bakubona ati umubyeyi ndamukunda cyane umahandi kwera yendi amandi amanumva nkomeye rwose hama ikindi nacyo ndashaka gushimira abantu twagiye dukorana narabivuze ntibicitse sikarabaye simvuye muri tuwafa ariko guhera uno munsi nanjye mfise company iwanje yitwa The Great Nation Company. Ni imwe mu company igiye kuza nayo irashyira ku itafari kuri industry, sinje gukora izananiye abandi ariko nje guterera ukuri nubwo mwanyitangiye mwakoze ibikomeye burya niyo mpamvu sometimes turoroherwa kubera inzira mwabanje guca mu yandi nk'amaho. Rero thank you so much kandi mukomereza aho nyine. Mu kindi nacyo ndashaka gushimira abantu dusanzwe dukora n'umwuga baje kunshigikira guys, bariko baravuga kutumvikana hagati muri industry ariko nibaza yuko ino lancement yerekanye la différence kuko ukuri nashigikiye impande zose, abakinyi bose baje, amatimu yose ari ngaha, nuko ndabashimiye cyane. Rero na bamwe nagenda gutumira ntibaza yuko batari bunyemerere ariko wasanga ari bo byoroshe kwemera ugasanga no kuri turanaburanye mugabo ugasanga arashizemo na effort kugira ngo aze gutora invitation. Can you imagine? Thank you so much. Ikindi nacyo ndashaka gushimira abanyamakuru b'abagabo iyi bose turushizeho ingufu kugira ngo turabe ko twashika kuri ibyo umuntu ariko aravuga, ariko kandi nshimira n'abantu badusapotinze
muri no lancement ndavuga leta y'u Burundi meri iki ndavuga Biguvu Solution Corner ndavuga baranyemerera agatiko mengo ariko ntacyo baza kukishyuza agatiko k'indege ariko kandi nshimire life yaradushyigikiye bihagije ariko kandi nshimire Biguvu Biguvu yaradushyigikiye nshimire Cachetel nayo merci beaucoup mwari mushyigikira n'abandi bantu bose bafise impano bakwiye gushyigikirwa ariko kandi nshimire African TV nshimire Silent Vibes bacabone bagiye nshimire ryo umiriza nshimire na RPS Sound niyo company ya mbere ukeneye sound nziza ukeneye lighting nziza ukeneye screen ibikora neza cyane bamwe imana murabona bino bintu byose twabitanguye mu gatondo ku saa 3 saa 4 iyo byose kuva saa 4 niho twatangiye kubyubaka naje naho narindi kwa naje sanzwe ndumwe mu bari kuramo byama ndio kimwuga wa film ariko ndio kama podium ubwo rero nimekuza office ubanza ukeneye podium karibu cyane ndashimye RPS ndayishimye cyane rwose iyo saha ari ngo namushimye cyane rwose aranteye iteka sinema Burundi ateye iteka igihugu mukurangiza nagomba presenter umuntu ariko imbere y'uko nabona ngisabe mbega mwamuzi yuko nuko bose bari ngaha wumve banafize umukuru wa mbere aberewe kwa bose bari ngaha ok on a besoin de toucher Nitaya ariko imbere ya byose nabona nsabe umwigeme asanzwe akina film asanga naduserukira mu mahanga mu gihugu cy'u Rwanda muri mbere asenga imbere navuze ngaho imbere ni umwe gato turiko turabitahura araberewe cyane gusa ubu inzira iribayo amase ya nagomba bijya bitara biri imbere none okay turabandanya nagomba kukubuza kandi byawushikiye byadukoze ku mutima twese ariko kandi tugomba gusengera kandi tubazi kuri umudamu ari forte ariko kandi
abantu benshi bavuze ngo bari bazi yuko jenali nitwa genzi genda cyumva mu makuru agiye atandukanye ariko ni umujama ariko kandi nagomba ntiyarazi umubyeyi wanje nagomba ndagupresente ibintu umubyeyi wanje kandi n'umugenzi wanje ntiyogenda ntazi umushiro wanje uyu ni umushiro wanje ndabizi no kumubona rero nawe n'umuryango wiwe twaramanje ariko nanjye nari nipfuje yuko umugenzi ibihumbi birindwi umugenzi nari ndumva nanjye ahagaze umunsi mwamwiteze haguma habiki ndakoma so bibi uhaje kandi mani kumwe nawe mama n'umugenzi ntabwo hari ibindi byumviye ibisigaye baripfuye so rero ndabashimiye mwese muri rusange ariko kandi nabateye intege kuri abantu baje kunshyigikira umunsi mwakoze kandi nzenda nishigikira ntera intege ariko kandi mene ngo afite akagomba kuvuga karibu cyane. Yesu ashimwe. Haleluya. Kumashishwa. Yesu ashimwe. Haleluya. Hamunitabire. Haleluya. Haleluya. Utabire cyane. Narusha. Haleluya. Ndahagaze kuri podium. Mwana yarabimbwiye. Haleluya. Ijambo mfise ni ryo gukeza Fiko. Ukuri turagukeje siserukiye abandi umunsi araza kwivugira ariko ku bwanje ndagukeje kandi courage iyi nzira iragendwa kandi uzoshika. Irindi jambo nashaka kuvuga ndashaka gusaba abajene bari hano bashike hano turafise kandi kajambo dushaka kuvuga ku bwa Fiko kandi dukeza na Truafa mukomera amashi Truafa mukomera amashi Truafa Mungu mfana wa Truafa barabizi ariko bariko barashika hano aidewe nenda bashinda bakumbuye ikindi naco reka mbonera no gushima Imana no kubashimira mwebwe abakinyi ba filime cyane cyane kubona mwaraje kunshyigikira guhamba papa nukuri mwaberetse umutima udasanzwe abantu benshi kandi barabashimiye baravati bwa bundi muri filime murashigikirana nukuri mwarakoze mwanyeretse urukundo rutangaje mwaturiye amatike yanyu mwarambaye hafi gusa ntimuraza kundaba muhira ariko ndabashimiye Imana yo mu ijuru y'umugisha iri jambo bashaka kurivuga nikomera amashyi menshi ku bwanjye ndashaka kugura amazi Fiko ndabizi ko ibintu biba byoroshye nubwo mvuye mu bintu bibi cyane ariko sinabura n'amazi ngurira umukozi w'Imana bani umugisha ni data ariko kavuye ku mutima urabizi ibihe mvuyemo na Films barafise ijambo sinzi ko twahera muri Amerika cyangwa tukazi Burundi kuko jene twaragutse amen duhere muri Amerika cyangwa duhere mu Burundi okay kaduhere iwacu amajambo ni make cyane Imana ihimbazwe twebwe duhagaze nk'abajene ari hano mu gihugu cy'u Burundi nk'uko bavuze ngo twaragutse ari muri Amerika tugenzwa n'urukundo nibwo duhagaritse ngaha gutera intege Fiko kumwibutsa ko iyo yavuye ari kure ariko cyane kumwibutsa ko niyo ariko arajya afite hafi ego hama ijambo mfise nubwira abaseniyasite ngaha nico kintu kigomba kuduhuza buriya urukundo ni ikintu gikomeye kwicamwo imice ntaco bishobora kudushikanako uyu munsi Fiko arasohotse baramusohoye
devoir ufise siyo gutera umugongo abagusohoye cyane ngo mutangure kugwanira amasoko mu nzira ziri negative. Ni ukuvuga ngo nitwagira ryashari ariko rikaba ryashari rigomba kudushikana ku iterambere, ibintu bizogenda neza. Kimwe n'abandi baseneyaste bose bari ngaho, tugomba kugira ishari ry'ibikorwa n'iterambere, atari inzira zo gusubizana inyuma. Murakoze. Mbere yuko nisubiza akajambo gatoya, reka tuje muri jemu yo muri Amerika. Hi everyone, amakuru yanyu murakomeye, ndabakunda cyane. Amazina yanjye nitwa Bahati Francine, mba muri Amerika maze igihe kirekire. Ndishimiye kuba ndi mu Burundi kandi ndabakunda cyane. Hari byinshi navuga, naserukiye cyane muri Amerika kuko baraje abava mu Burundi barashika muri Amerika batwizera baradushiramo. Nanjye nishimiye kuri uyu munsi ko ndi ngaha. Ibirori ni byiza, birabereye kandi muraberewe, kandi congratulations. Imana gushikane kure, ntuzabiveko. Imana niyo byose, ntuzicike intege. Ibisigaye ndafise akabifu gatoya nzakuguha. Murakoze. Ndagira akazi gatoya. Uwo ni mutoya wanje, ndamukunda cyane. Namubere kandi bihangane my dear. Everything's gonna be okay. Thank you. Thank you, Sisi. Akajambo kamwe nagomba gusozerera ko uko nova hano hantu nanjye nashimiye umuntu yanzanye muri industry. Nkunda umuntu ugomba kumukunda. Mwashimye. Musaza mwamubaza ariko murabizi ko muva imbere yanyu namushimiye. Ndiwayo Abel, ndanamukumbisha kumuhobera. Niyigora hano. Mukomere amashyi. Murabona cyo giti yatashye. Ikigira yagiye. Ubu nonze muri sinema nk'amavuga mu kirandera. Ndamukunda cyane sokuru wanje kandi ndashaka Imana imumugisha aho ngeze ndahakesha Imana n'abatumye ninjira mu mwuga. Ako umwuga niwo ngaburira, niwo tuzi n'umuryango wanje. Numva ko amashimwe yo kuri uno muvyeyi zoguma ndarama kugeza mvuye ku isi. Imana ibamugisha cyane, naturafa ndayishimira cyane. Ndabizi neza ko kugira ngo mpure na BMT itwiyashire wabo. Rero guys ndabakunda kandi abantu bose mwaje gushikikira Fiko. Imana y'umwijire w'umugisha, urukundo nico kintu niyo ngabire iruta izindi zose. Numva bare ntwara munini ariko zari gumbu n'urukundo. Ndabakunda, Imana y'umugisha. Bwana asifiwe. Ibirori ni byiza kandi birabereye. Nari nibagiwe kuvuga mukuru wacu, nagiye kuvuga ko ndi muri Amerika ariko sinavuze uturongoye ibyo bakamuzi. Yitwa King Sabas. Niwe aturongoye hariya iwacu directing. Kandi ndakumira akagifuti n'ibora n'amaranje. Then we can communicate. Thank you. Hallelujah. Hallelujah. Nanjye simvuga ntavuze ko ngize amahirwe yo kuza ngaha. Ndashimiye nini kuko ni benshi twazanye muri ibi bintu ariko bamaze kugira aho bageze babitera umugongo batwereka ko barenze nubwo twatakiye bashoboye ariko kuva yaba amusi n'ubundi arangira Imana izokugeze kure. Burya ushima n'ikindi kintu, ushima n'ikindi kintu. Imana irakunda abantu bashima, ushima n'ikindi kintu. Hama kuri umugenzi wanje Fiko,
ndaguteye intege karibu tubaye ubona ko nawe ko wagize groupe hajya niba ari nation rero tubaye umwe hama jewe ndakunda gushigikira ku buryo bukima mfise siniwe navuga ico nzo guterera ariko jewe nyine nzokurondera terenze nk'indwi imwe ndagushigikire kuko burya n'ijambo ry'Imana iravuga ngo ico ukuboko ukoze uko niko kimenye si ngombwa ko ndenda kuvuga ngo nzoguha umuriyoni miliyoni 2 ntaco bifasha igikuru nuko nzogushigikira hama kandi ku mugore wanje burya thank you so much abe sorry turabashimiye mwese ariko n'ibindi yuko uno munsi nabashikanje bari baje kumushigikira famille yanjye yose yari ngaho bose mu byago nyine muri mu byago nyine muri aho nyine muri n'undi no kuza ngaho mu gumaho nyine mu byago yego amashuri shikanye yanete ariko kandi na mutama ndabutse je wandari na wene icyenga hano ngo nawe ndamushimiye wakoze kuza kunshigikira umubyeyi hama rero mwese ndabashimiye cyane reka nsubize ijambo amla cyane babla okay reka nsubize ijambo bari mpaye mwese ndabashimiye cyane n'ukuri amatimu yose yagenda ndabashimiye cyane mwakoze kandi nanje turi muze muvubire nzobita God bless you mwana mudushikira Intego Nation Company igiye kubandanya gukora ibikorwa bya film n'ibindi bintu byose by'ibitandukanye ndashimiye n'abantu bubatse no podium twafatanije n'ukuri ibintu baraye batajyana ariko kandi baje baririmba bwabakora amashyi menshi kuri bo n'ukuri thank you so much abakozi dukora merci beaucoup murumugisha cyane nshimira Jidesanz amuri hose bavuye Eglise Sanz Seigneur du Disciple ndabone merci beaucoup mwakoze muri sheri muri Miriam usanzwe arongoye muri Ecenda usanzwe arongoye muri Ecenda iyi ni aho nandi tugomba gutange ugomba yihe oya ariko kandi turafise n'amasertifika tugomba gutanga ku sinzi ko mwayazanye certificate turafise certificate tugomba guha fiko mufate ifoto na kamera certificate yuko basohotse amahoro byatorotse tace bidirisha yes umufotografe wacu sinzi ahari abo muri Etienne byavuze ngo yinjira bafata yes witwa Calvin Tennis Tennis nawe arabonswa certificat nawe twamusohoye yarasa yes yakorana natwe mu bya teka fiko sandi reka nogenda bashimire kandi hanyuma impamvu twimubwire yuko twotanga iyi award akenshi muri filime turacibwa intege n'abantu benshi batandukanye n'ibintu byinshi bitandukanye aho usanga mbere na twebwe ubwacu hagati yacu hariho igihe usanga abo mukorana baguciye intege ukumva wabivamo ukumva nyine uhagarika ariko muri twebwe hariho intwari nabonye kabisa igihe kimwe twagize guhura ndabaza ati noneho ubigenda gute kubera uwo muntu ni umunyamwete ateye ubwoba ntiyigera aja mu ikonji kandi nta navyo vyinshi mugabo akenyene zisanzwe nizatweza ariko igihe cyose yama ari ku gikorwa yumva yuko ndamushimiye kandi ndamubwira ko byinshi twebwe muri twafata umubwira ko byinshi kandi n'abandi bakwiye kumubwira ko byinshi ariko kandi twige guterana intege twebwe nyine dukora uno murimo mwatari kwaririmba
warafunze. Ubu nyine ni CEO wa Moria Channel mu diaspora. Iko ndifatanya na mafuta ya diaspora. Yesu ashimwe. Ndagiye cyane kuba muri kino kibanza. Nitwa Evariste. Sindi cyane muri sinema ariko ndi umwanditsi na jewe natse ko abakunda gukurikirana amareresi ya Moria baramaze kubona umwanditsi Evariste. Mugabo ndabirimo ndabikunda soko ari byo nkora ariko ndabiryoherewe. Amarashimiye cyane tuwafa kuba yaranyizeye kugira ngo nze gufatanya nawe muri kino gikorwa. Ni iteka cyane ridasanzwe nkuko bambwiye yuko nza gusoma uza guhabwa iyo award. Nibaza yuko muvuga nze guca hirya nukuri nkuko yamushingiye nahe naje nibaza yuko turamaze guhura gakeya ariko ni umuntu w'intwari. Ntabintu munsi ko ariko mwana tumaze kubonana mu mushingiye nahe naje vraiment umuntu w'intwari. Turamaze no kubona ibyo muri Moria vraiment ni ifura. Ubundi umuntu wese ubundi ni Mr. Sami official. Nshobora kugira kugira umushyikirizi wa award ni umubyeyi w'abantu benshi ukuri Imana imuhezagire cyane. Nibaza yuko abantu bamaze kubona Mr. Sami nta n'umwe tumushingira intahe. Sami yaranyimye korako sindagira kuri mutwe. Nubwo fese cyo kuvuga cyo Yesu ashimwe cyane. Bwana asifiwe sana. Biracyazi. Ufashe turakomera amashuri cyane. Amashuri cyane. Imbere ya byose amarira y'umugabo atemba ajya mu nda. Icyo mumenye ni uko umutima wanjye uranezerewe cyane kuko Fani yabivuze. Imana niyo yatumye ngira morale yo gukora cyane. So nacyo ubwanje iyo abari jewe nateguye awards bakambwira ati tanga award muri industry ya film, nari kuyiha tuwafa. Aka kantu murakumva? Iyo abari ntagiye nateguye gutanga award kuko tuwafa nabo barakora cyane, nibo bantu mengo badasinzira urindi bategezwa gukura bagasohora. Rero nimba uno munsi ari abigeme benshi cyane barabiye kuri tuwafa, barabiye kuri Fani la Ville, baragira ingufu zo gukora nuko nagiye bandabira ko ikindi kandi ndashimira. Hari umuntu ngomba gushimira akomeye cyane, ni umuntu bita umufana. Niba ari umufana ari ngaha akoma amashuri kuzi kuko nari kuba naracitse intege kuko maze imyaka itari mikeya cyane muri ino industry. Iyo ntaronka views cyangwa commentaire nari kuba narabihevye, ariko kubera naronka 1k 10k 30k 40k 50k ivyo byose nabigeze ko kubera abafana. Reka kandi nongere shimire timu ya Mr. Sami. Mumfashe tubakomera amashi menshi cyane abakinyi twakinanye. So ntabwo bazyoroshe cyane. Hari igihe baba twagiriza bakavuga ati Mr. Sami umugabo wawe, Mr. Sami umugabo wawe, mugabo ni bacika intege bakavuga ati tuzoguma dupambana. Rero ino award si wanje turayisangiye nawe. Reka nongere kandi mvuge ni merci beaucoup ku bakinyi bose bari ngaha. Merci beaucoup ku bandi bakinyi bashasha bariko baraza. Ikibabaje abakinyi bashasha baza bafise mubabare kiro kintu, baza bafise umunwa
ngo baje guhindura twebwe ibyo twakoze, aho kuvuga ati reka tuze kubandanirizaho aho abandi bashikanye, bakavuga ngo Fani banataka mupige chini, Sami banataka mupige chini, ngo bakina ninde, ngo reka aho badukinire film, bagakina film imwe bagaca babiheba, baraza bagakina film imwe bagaca babiheba. Unabatafuta leo kesho unabakosa, mugabo twebwe tuguma ku TV. Merci Fani kunyumvira yako ili awadi ya mbere donse. Meruka kuronka awadi ya YouTube nini ya mbere. Merci beaucoup, murakoze cyane. Merci beaucoup. Mwakoze. Tuhamagare Sara amatushe dusenga turangize. Dico Entertainment.